Ofire na manywankatayi wa Brown wa Kachinga Nyabubare omu district ya Bushenyi kandi ogu abe nakorera omuriro Burunga omu Mitomo. Okurugyirira Alex Kansiime chairman w'egombora ya Rwoburunga, omugyenzi abeire ari omukozi wa buriijo arikuteera amatafaari omu kyanga eki. Abeire ari omwe aratambura asyo arakora emirimo riija nk'omu bantu konka arateera amatafaari konka ahu yarahamiza abeire arugireyo nyamwazo information ei twatunga so ekyamwita tukabembise tukakimanyire. Ogu nagira ngu n'obw'ekiisiro omugyenzi kitakamanyirwe nikiteeberezebwa ngu ogu abaasa kuba anywire amarwa mingi agamwegyekera aha muhanda. Omuntu owaafa twamushanga aha junction afiire konka ka security twataho amaani k'egombora nk'abembezi b'egombora okubaasa kumanya omuntu ahu araruga. Ekirungi abanyabuzaare b'omuntu twabafuna kuba twashanga eryazagwa ya Nyabubaare. Ahu twahikire omu mwanya ogu twashanga abatuura hamwe n'abanyabuzaare b'omugyenzi ogu bashobangirirwe okurugiirira aha banyabuzaare omugyenzi Tayebwa abeire ari omukozi kandi atari mushuma ninga omuhenzi w'ebiragiro. Omugezi w'amatafaari tubeera nawe omu kyaro mutabani wa Kajendiira obu barikweta Moses yiza yamutwara omu katozo baza kuteera amatafaari kati aha saaha egyo za saa nk'emu batuteerera esimu ogu Brown wanyu nigwafiire nitwimuka okutuukaho basanga kandi hati abatari na mushuma wabeire nateera amatafaari geeye omudende bisasura sente zeye kasi aza kwenywera otwaro. Bo abatuura omu kyanga ekyo bwa hati beerarikiriire ahabw'obutemu bweyongiire aha muhanda nikwo kushaba ebyokwerinda okwimukiramu kukwata aha nshonga egi. Ogu yatari wa bodaboda kandi yari omugezi w'amatafaari natwaza Nyabubaare nangwa bamwe abanyabubaare bamumanya hati aho niho twagira ngu obu bamumanya n'abandi abanyabuzaare bari kumukiyanga omu mwanya ogwa Kenjeya junction omuri kiyanga yitu egi. Nakudumiringo mingi abama abashuma nibareeba oine sente bakugwera bakuteega bamanyisa kurabaha abo bakwita kandi abandi nibabishire kwiba omu maka g'abantu nabo kireetera biita omuntu kandi obumwe wanotambura nk'aha muhanda obumwe okyererigwe oshangaho obumwe nabo bategire bari kurunda esente. Erinda kwitu kuroho nangwa na kake kubanga abapoliisi tibakutwikaho aho naho nibatushyiraho ebizibu bakituura konka omu burungi tibakubaasa kuturabaara bamwe. Kandi babebembezi omu kyanga eki aha nshonga y'ebyokwerinda nibashaba abatuura okukyendeza amarwa hamwe n'okufayo okumanya abantu abarikutuura nabo. Kutuura n'omuntu abaramanya ahu araruga abaine bimukwasireho kandi bagezeho nabo bahandise wa chairman LC1 kireetere habaho nk'ekyo kyayamba gavumenti kubaasa kumanya omuntu arabarara tukanwa basa kusomoka wawe konka kandi wano bibasa nabwo karekire kimwe n'abantu abakuru bantu mu murika tukendeza akashira kaza kutumaraho nakwati ndi kuteeka ngo tayimu y'omuntu kuza kufa yayahikire nabasa ko yitwikinte ekyo konka ninteekateeka tiyayitwa kurugirira nanka polisi yoneza kushoza report yayo konka mukureba kwitu nk'abantu nk'abatuze ari nko tayitwa akanywira kahango yakapakingaho kamurenga. Didas Natukunda uri mukuru w'ebyokwerinda omu rwombora ya Rwoburunga yahumuza abatuura b'ekyanga eki agumize ku Brown yafiire rufe ya buriijo. Abantu bakimanya embeera z'omuntu waabo make kugira ngu bamuyisire kibiinaho omutemwire kuyaho omwine atukuya namutwara omu igwaro bwamurembe yagaruka yayakiira obire namugira ati nahabire nabeera amagara omuntu gamurembeza. Amakuru agagasha kwa Samuel Kanyijuka abwatayari West omu Mitomo.